pazi, vidi, ti znaš naravno šta je jus primum nocet i to je tradicija, je li tako? I znate vi, mlada damo, šta je jus primum nocet? Jus primum nocet je pravo prve bračne noći koje je bilo obično turski neki paša ili neki tradicija u srpskom narodu koji je u svojim slobodarskim tradicijama 400 godina bio po Turcima, da prvu noć sa mladom provodi pomesni paša, mislim kako da kažem. Slušaj, još gore ima. Srpska akademija nauka 30 godina izdala jednu knjigu. Gostinska obljuba kod Srba. Kako? Gostinska obljuba kod Srba. Dobro. To je jedan naučnik naš istraživao i to je Akademija nauka objavila i to je knjiga spaljena, povučena, to samo imam ja jedan primjerak, gdje govore da Srbi kad prime gosta u kuću odmah mu ponude ili svoju ženu ili svoju ćerku. I govori se kroz istoriju. Da. I to je takav skandal bio da je to spaljeno i ta jedna knjiga je pretekla kod mene. Ja uopšte ne vidim zašto je to skandal, zbog toga što recimo to uopšte nije samo srpski običaj. Ne znam da li znaš da... To jedino Eskimi daje. Upravo sam to da kažem. Pa dobro nisu Srbi Eskimi isti. Pa čoveče. Evo to je strašno. Sa današnje tačke gledišta jeste strašno. Ali u tradiciji gde se žena tretira kao vlasništvo. Šta? Ponudiš čovjeka kafom, pićem, ženom, šta? Potpuno logična stvar, je li tako? Čekaj, ti to pozdravljaš? Ne, ja ne pozdravljam. Ja samo govorim koliko su nekadašnji običaji danas anahroni i ne smeju se uzimati kao merilo. I zato je svo ovo dizanje crkve, Srpske pravoslavne crkve, crkve Srbije, na pijedestal, ne znam,